i ni, mae fi, chwaer, brawd fach a dad a mam. A pwy bos i chi? Hadi. Hapus ydw i, ha ha. Mr Hapus ydw i, ha ha. Cod fi o fan hyn o dyf yn had. غادرت سوريا سنة 2013. غادرت سوريا بسبب الحرب لأنه نحن ما بحب الحرب. وأيضا أخي هو معتقل منذ 9 سنين. لا أعرف هل هو على قيد الحياة أم هو متوفي. فأنا خرجت بسبب أولادي. والدتي توفيت في الحرب. لأنني كنت أعيش في بلبنان وضع صعب. عندما جاءني اتصال السفر كنت سعيد جدا جدا أنا وعائلتي لأغير حياة أطفالي. Rydw i'n dwy o byw ma Aberteifi oherwydd mae fel rwle bach ac mae rwle arbennig. O'n nhw bobl yn Aberteifi'n nice, fel helpu bob un. Ie, fi'n hoffi fe. في لبنان وسوريا لم يدخلوا المدارس، لم يتعلموا. وعندما وصلت إلى هنا حصلت على حياة جديدة. تغيرت حياتنا، تغيرت حياة عائلتي وأنا وزوجتي وأولادي. وأنا بقدم لهم أي شيء لأجل أنه يكونوا سعيدين ويكونوا مبسوطين بويلز. Rydw i'n hoffi siarad Cymraeg oherwydd mae iaith newydd i fi. Rydw i'n dysgu lot o bethau. Fi jyst yn dolu fe. 1, 2, 1, 2, 3, go. Hey, Mr. Cochwyn y Gwyr. Fi'n hoffi chwarae bêl-droed gyda ffrindiau. Fi yw'r goli i'r Aberteifi. Aberteifi. Fi'n gobeithio yn Cymru fod yn mynd i World Cup 2022 in Qatar.